Good morning, San Diego. America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the County Building in San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go. Ni ku itariki 23 kwezi n'ukwa gatandatu mwaka 2025 mu gitondo cy'uyu munsi muri Amerika habyukiye imyigaragambyo ikomeye nyuma y'uko Donald Trump ategetse cyangwa atanze itegeko ry'uko Iran igomba kuraswa, agatanga amategeko maze igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikarasa ku birindiro bya Iran ndetse kigashwanyaguza imijyi yo mu gihugu imwe n'imwe yo mu gihugu cya Iran. Iran nayo irarakara itirasa kuri Israeli ibatora umujinya. Ubu rero muri Amerika imyigaragambyo ni yose nyuma y'uko barashe cyangwa batanze itegeko y'uko Iran igomba kuraswa. Imyigaragambyo yo ni myinshi cyane mu gihugu cya Amerika, California ndetse n'indi mijyi myinshi cyane. Abaturage babyukiye mu mihanda bigaragambye bavuga ngo Trump must go, Trump must go. Ni imyigaragambyo yabyukiye mu muhanda nyuma y'icyo gitero nyine cyagabwe kuri Iran. Kubu intambara igikomeje hagati ya Israeli ndetse n'igihugu cya Iran. Rero Trump we agumye kubijyamo hagati maze abaturage nabo bakaba bagabye igitero kuri Trump bavuga ngo must go cyangwa se Trump agomba kuvaho akigura, dore ko ngo bamushinja icyaha cyo kuba agira uruhande abogamiyeho mu ntambara kandi ubundi atari byo tegeko nshinga rya Amerika ribivuga. Yakabaye arengera agateka ka muntu cyangwa se human right, akaba ari byo iri kumushinja. Ni ibintu byabaye muri iki gitondo cyo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Rero ibyo bikaba byateje imvururu, bikaba byateje na polemique cyane hagati y'ibihugu bya G8 cyangwa se bya bindi byaje kugabanywa bikaba G5. Ubu rero ni ibi myigaragambyo yabyukiye mu gihugu cya Amerika bitari kuvugwaho rumwe n'ibyo bihugu nyine, human right ndetse n'indi miryango irengera agateka ka muntu nayo ikaba itari kubivugaho rumwe. Abashyigikiye Israel nabo bakaba bagomeje kuvuga ko Iran itagakwiye kuba iri kurasa mu gihugu cya Israel, naho ku ruhande rwa Iran nayo igumya kwikomanga mu gatuza. Ubu ngubu turi kuvugana dukoze iki kiganiro bamaze gutera ibibombe birenga magana mu gihugu cya Israel, bamaze kurasa ku birindiro bya USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Abongereza n'ibindi bihugu bifite ibirindiro mu gihugu cya Israel. Ngo bamaze gusenya ibirindiro byabo mu gihugu cya Israel. Reka mbereke ukuntu bimeze, ukuntu intambara imeze mu gihugu cya Israel ndetse n'ukuntu muri Iran Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo yaharashe ibibombe abana, abagore ndetse bakaba bavuye mu byabo, abandi bakaba bamaze gupfa no gukomereka. Imirambo ni myinshi cyane mu gihugu cya Israel ndetse no mu gihugu cya Iran. Intambara yo abenshi mu basesenguzi bakaba bagumye kuvuga yuko ingi ishobora kuba ari intambara y'isi, cyane ko ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabijemo n'abandi bagumye guhagarika nk'ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bikomeye, bakaba
batangiye kugira uruhande babugamiraho. Abashinwa akenshi murabizi ko batavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bo rero bakaba birinze kugeza icyo batangaza, gusa bikaba bivugwa yuko bari gushyigikira Iran nabo kugira ngo barase Amerika no ku birindiro byabo. Bikaba biri kuvuga amakuru, akaba ari kuvuga yuko ndetse bahaye n'ibitwaro bikomeye Iran kugira ngo irase kuri Amerika. Naho Amerika rero mu byo yarashe cyangwa se muri factory zimwe zikomeye yarashe zo mu gihugu cya Iran, ikaba yarashe kuri factory zikora bya bitwaro bya kirimbuzi. N'amakuru menshi yagumye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ibinyamakuru bikomeye n'ibindi bigiye bikomeye, cyane cyane ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba Good Morning America, mu kiganiro kimwe mu bikomeye bivugirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gica kuri televiziyo. Ni ikiganiro cyagarutse ko aya makuru cyane cyane kivuga ko Israel nayo nyuma yuko bayirasheho nayo ubungubu yaba iri kwitabaza bimwe mu bihugu bikomakomeye, ikaba nayigira ngo yihorere. Ariko rero katwigarikire ko aya makuru ya Trump avuga yuko noneho abaturage bashaka kumukuraho bya nyabyo kubera ko yagize uruhande abogamiraho kw'intambara iri guhuza Israel ndetse na Iran. Reka maze nkwereke ariko uburyo intambara ikomeje hagati ya Israel na Iran, hanyuma ngaruke byose tubive muzingo, nkwereke n'uburyo Iran nayo yihoreye karasa ku birindiro bya Amerika, ndetse nkushyiremo n'amashusho y'ukuntu bimeze. Ni intambara ikomeye. Iyi ngiyi ni Mupingaji Impanjewe, ugumya kubana nanjye nitwa Mupingaji John Peter Sefuga. Kuba nimba ukunze ibyo dukora rero, icyo nkwisabira ni ugukanda hasi handitse subscribe, ukaduha n'igitekerezo cyawe muri comment section, hanyuma ugakanda na like ko na sharing ino video ku bantu byibura abatano. Nawe wakoze subscribe bro, umuntu w'umugabo umura mbigushimira. Reka ngaruke mu masegonda make byose tubive imuzingo. Reka manze nkushyiremo video nkwereka uburyo muri Iran ndetse no muri Israel ibintu bikomeje kuba byagenda. Reka ngaruke mu masegonda make ya ntujye kure cyane. Good morning, San Diego. America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the county building in San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go. Himalaya.